Krish Bakhuid tong in duai nagabinda wan suklin rongrin badan hapadeng ki jimpang ka jingshita ngi duai nagabinda ka jingkoi jingkya jang Paskha karkongor ngi duai nagabinda Mary Savian baron haka ICU ba ka bor trai kanang treka halochun Iduai nagabinda Patricia Lamin benyag jingkoi jingkia Iduai nagabinda Willie Ross Simeon barake ka Sngi Kumchuru nagabinda ki Ingasen Jong Alexander Lingdo bat Philomena Solampiao bat kamdam nagabinda Henry Solampiao barake ka Sngi jingtyrwa ina bar Phah Vantra hautrai ya baro ke jingang nur changi ke jing tumu changi inambu ya ke jing tumu changi lembaga jinga side lem jangu Athanasius Bakhuid ubala nongi kai jonga balang ubala trishitam banyada ya ka balang na baro ka jingi kai kendria ginang duai nagabinda ki bapangi bashitam na padeng changi hagane ke Krish Bakhuid Ha kerteng upa barukon barumen siem Bakhuid ka jinga jango trai jangi u Jesus Christ bat ka jingi jango play lem bat ka jinga sulak jango men siem Bakhuid kindon rengka bat pi barro ha ka jim pulina ki kam changi apostol nginang yesngo kumno ka jinge kala priang keleng bat kam tame ha Antioch kadai hangdo kinongbur jangu Chris kilayo ka kerteng Kristan bat kala longa por janga jing seiso bat ka jing kemen haman la ki Kristan bakilayo ya ka jinglong kaba kam itna kalong Kristan nombur jangu Chris ngi baharo ngi long ki nombur jangu Chris namar ngi id ya ujisu ngi shashkor ya ujisu hakne kerlip mat Lese ngila sange bonsin balong ginong pur Chris. Daka ba kongu ya ka jinglong jongo bamen.
daka ba kongu ya ka jinglong junguk sui daka ba bernia ya lade daka pop tongin sange shipor ya ki por baro ngila pensosi au jisu ya ki por baro ngila sange balong kristan ba janai daka ba kongu ya ka pop ayu try una pen kuid ya gima try jisu penjanai shushu yangi yaga jingim kristan chung bangil long ki kristan ki bajanai ki bakui nga pala ha utlei badan por baro adhapi ko himen ko para banglale pop shibun da ki jim parkat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ki jingle palat changa da ki jingle palat changa da ki jingle palat bakrao he changa markata akarpan kamaria Bakhuid kabayaisa kataisa yaki angel bakiri koi badiapi ko himen ko para benduai na gabinda changa how try ublay changi ublay badan por baro nisane yangi barandala mapi ki pop changi unyalam yangi shaka jingim bam chikut amen try kendra ko blay yangi India Dubai ni Dubai ru naga bindaka inner healing retreat nadu Sngi thoding babaro ki baron ka jingang nut ka jingtrang ban chimenda retreat ninangai ti ki baro ai ki bapang ki pashitam kinang yo jingko jingkia lemba ka nega retreat koblei badan bor barro ba im junam me ubala penmi yau bishop Athanasius Bakhuid kum unang yada ba pau kumat janga jinglom blay jangukun jame tosno sene banai ba da kabangi kumen haga jingi kai bat jingi da jangu nginom sange banang roy haga jingtip bat jingi yame da utrai jangi uji sukres ukun jame uba im bat sansha rengkat bat me haga jingelang kawe jangumen sim Bakhuid ublay junom la junom amen kaching pule na kam jong ki apostol kala nonga bakhatwei khat khandai hado arpon reu hakito kisngi kito ki balasha pen saprat na kadao jong ching ibeng kabalami hadin kaching penyap ya Stefan kilale chado Phoenicia Cyprus bat Antioch bat kimsham lakran yakakten hano laiktang hakiju Henry ladon kato kat ningut naki kirangba kibana Cyprus bat nakirini kilapoi sha Antioch bat kilakran haki Greek ro kilayalap ya utrai Jisu bat kakti jong utrai kaladon bat ki bat shibon ba kibreu kilangek kilapai sautrai kakubor syapangkane kalapoi syakiskor jong kabalang hai Jerusalem kumta kilapa yau Barnabas sya Antioch haba ulapoi bat ulayo i ya kaching ai ublay ulas ngokmen bat ulakentu ya baro banyaine hautrai da kadonut kabaskem naba ulalong ubre ubabha
ubadap daw mensem Bakhuid bat ka jinget. Bat ya bon ba kibreu la penyesno how try. Nang ta ubanabas ulalait sya Tarsus banwat ya Saulus bat enda ula Shem ya ula wanyalam ya sya Antiok. Baro shisnam kente kini kila ya kendo ya kabalang bat kila hika ya bon ba upai ba bat day ha Antiok ba kisenran lakot ha kasin baningkong ki Kristan. Kaktin jong utray. Nambar nyospa nyepua. Nyospa nyepua. Paskha punong bajang ublay, kikana syapang jengpan, utray uinya lanong bablaseng gulung gentang, ukam sewa kerdop Sion, banyak isnong jago. Siapang ganong bableng Nganyo ijibat Babylon Kiba itu yubleng Hasga ponong bajang ubleng Kikana siapang jongpan Ka Filistia baditopia Bakatirus kumcu Parokin kelakun Sion Kinsakot meyaga Namar barolaka Kerteng jong hilato Kilong rukun Jerusalem Kin raya royutra bajang ubleng Kikana syapang jongpan Haleluya 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 Kilang brojonga kisashkor ya kaktin jonga itu yakin bagi budianga Haleluya 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 Utray undon rengkad bat pim Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumya anis Lapoy kapor niyam karukam jimpen kandang ha Jerusalem kalalong ha kapor mentalang u Jesu ulayay na katingkong jongu Solomon ha ka temple habaki ju kila yalum saudong jongu bat kila ong haduk lano men pelenga yangi to krenshai medemo u Mesaya u Jesu ula jibab ngalala ya tu happy Henry pim tre satia banget yanga kikam bangale daga borupa jonga kisaki yanga Henry pim ngit na barba pim long kilambrot jonga kishashkor yakaktin jonga ngayitu yaki baki bud yanga nga ay haki kajingim bam jikut batkin iap onom don ubala ban kendet yaki nanga upa uba ay yaki hanga ukam karau benya barra badom don ubala
ban kinino yaki na upa bat mga ngi yalong kaway. Ka gospel jong utray kohimen kopera beir hautray Jesus Christ mindagas ngi kabalang kakin mau burom yau Athanasius Bakhuid hawangi keren sepang Athanasius Bakhuid ulalong uwe na ki bishop ubala tre shitam banyada ya ka jingi kai tinrai jangka bala habadon bon ki jingale na ki we pat ki bri ba bod yau jisu henre kim shimla pediyang ya ka jingi kai batenrai jangka bala bad ula tre shitam banyada ya ka bala bad minta ka balang ka kot yawu nongi kai jangka balang ne doctor of the church but kawe ki kam ki bakarau ka ba ulale kalong bade mau lemba ke jingtre shitam jangu ula pinwandur ya ka bible haki por jangi apostol don bun ki bru ki to ya ka jingi kai jangu jisu don ki ba don ki jingto kalam yo jim prasad men siem bakui de mabu la pelanglang yaki arpo hinyu tiliki kot haka jutang batimai bad ki saupo hinrio tili bad pelong hinyu po lai tiliki kot haka bible namarula om kine kilong ki kot ki bayo jim persad na umensiam bakuid bad kumjuru ko himen ko para hagane gasni kadba ngi reke ya gas ngi buram jongu ngi deben ngongu ya uble namar ngi don hakakti jongi ya ka bible shua kane ki don bon gi kot kawe hadin kawe par balatab to bon ngod henry omdon mano batip kano ka bade kano ka bamde tinaga daga daw ka balang kala kain kordor ya hado kata bat kot ya nongi kai jonga balang but mindagas ngi yus noru haga jimpule na ki kam jongi apostol ha andio ki nombur jongu Chris ya ka nombur jonga jingim batimai ki kerlalong ki kristan ningkong ki briu ki la kot ningkong yaki kristan bale ki kot yaki kristan kai ka dakashin jongi kristan kumno ngila ballong kristan haga jingim hato lada ngi deng ya u rosary ne lada ngi le ya ka dak dimpana ne lada ngi kren bon sin bangilong kristan hato ka pinlong yang ngi kristan lada ngi le tenteng kamas bakoi ba tenteng ngi pli ya ka bible bad ngi pule hato ngi kerlalong kristan lada ngi bu ya ka dor jangu jisu dor janga maria but ki dor jangis ki rikuit haki ingasem jangi hatongin kerlalong ki kristan kaya ka dakka shin jangi kristan hato ki dakis shin jangi kristan kalong yaki eke baro kabangile habar ne ngidon kamban puson kumno ngilaballong kristan hakamen siam jangi ngatarai yaki dakis shin kabak kraw tam kabangide bandon kalong yaga jinglong kabangide bandon kristan shumudur lese pilaban lum yaka moida pilaban tit a moida bad pibu haka plastic nangda to habar mulu hato ka moida ka kerlalong mulu namarba pilato habar kade mulu haka ju ka dur kano katiyar pilaban to habar bakane kalong henre hapopat kalong kalaban long mar kompo hagaju ka dur habangi leish ki dukan ni tit bun ke baro dak ba shania baki long ki ba shisha henre bun sin ni tip ya ki tiar bangi tit na ki dukan bun sin omde genuine omde original bun sin ki bri ki tok yagi kabam mod ladang ito eye habar
nengi peni ye habar henre hapo jongi pat ladang imdon kanega jinglong ngimlaban kot yala de kristan ti bale ki nong Antioch kilayo ya ke kertang kristan kadau kalong kumba ujisu ong ha ke gospel minta kasni ki lambro jonga ki shashkor yanga ki kongu yanga ki bud yanga but ki kam ki bakile ki yasrim badu jisu walada ngi yopidiyang baptisma walada ngi kot yalade shispasin bangilong kristan kanum pelong yangi kristan namar bale ya ke jinglong jangi ya ki kam jangi ki jingkaran kana jangi kam yade durshu badu jisu lada ke jingim jangi kam yade durshu badu jisu ngimla malong kristan hoy lese pin kille yanga ngalayone yam baptisma ka kertang janga kala tone yam haka baptisma register haka parish but ni buni yam yeki statue but kiwe ki tiar haying jongi lese pi on hau banai mei ni baro ni lei duai rosary kini baro kilongi dakishin jongi kristan henrengan ong yapi wadlada pi duai rosary mangasni wadlada pi late mass mangasni wadlada pi late plapop wadlada pi dang dimbana pinum laban long kristan lada ka jingim jombe kanum kala wan hadin bangi lekum gini ki kambaro haba wan ga jinge babon jai ladangi long ki kristan bakelon ngim shashkor shu yautrai bangi ngim kongu shu yautrai ngim jubur shu yautrai haga jingim jongi ngim de shu kristan naga daga daw nga on ni yosno shapanga jingim jongi kristan haba wan ga eryong eringit kidon bon ki kristan ki kelon wat ye ke badeng rosary wat ye ke bale ye ke dak dimbana wat ye ke bale mas ke dondro ke briu ke late mane ye ke bleitao aba wan ge jinge ki kam kolo iban shashkor but kongo ya ke jim pasiao jungi briu habar ban ya ke jim pasiao bat ka ktin ka ba wan shangi na ujisu kanum pin kala yengi kindia truban long kristan ngilong jendil ngilong ke briu bam ngai ya ujisu pinpan ngingay di kibriyo, pat ki jim pasiao jung kibriyo, kabayalang bakala yangi, siya ka jim maneblay tao. Don buon ki kristan katolik, hakene ka juk kabamindaro, ki ngay koloy, ya ka jim pasiao jung ubamen, ka jim pasiao jung riperte, banya ujisu, nang da ki kain yalade kristan katolik. Kamlaban lang. Then agad daw, ujisu labu hakamadjongi, yakane ka dakashin. Ngidon buon gijinge bij hagajingim jongiru wat bangi longi kristan katolik ngilongi kon gi ba pekon ngilongi kon gi ba habawan kano ke jingjit ngibat riang yake dustur kabalam persha yake jinglong kristan teinaga daga daw ko himmen ko para ladangi ko habalong kristan ngideben kelalong gilambro jongu kris tat hadu bangi kelalong gilamboro jongu kris ngimla banlong satya kristan lese piong nagabinda bon snem nadu kipatim menjongi ngilong kristan kam mentoy ya kita ki jinglong baro kaba pilaban ra halo jombi kum ga dustur kum ga dak ka jongga burom henre kanum perlong yengi kristan kai kaban perlong yengi kristan ngide banlong ki lamborot ki ba kongu ki ba shashkor bat ki ba bud ki ba itu ya ujisu kumno ujisu ukendai ya ki baro ki ba senyo chua ban le kano ka kam pide ban paisha ujisu bat kili ujisu me kran kumno shapang kane ka jinglong ha ka jingim chonga om de ki briu saudong jongi ki de ban hikai yangi pin ban ujisu la hikai udeban hikai don bon gi kon bat hakene ge juk kaba mindaro kaba yade bat ka sakramen ki peshua ya ki dakishin habar wat ban pedeng ya ka sakramen jinkun de kurim don gi bru ki bangait beach namar ki om long shu ban pedeng ban yato hakene ka por ne hakene ka hauni banai kumda ter
Wan ban pediang jingkurku ngipeshua ya kedakashin habar kumno ngilaban long kristan. Kumno ngilaban keren sarong pangilong kristan om laban lo. Nagatagadao ko himen ko para lada mga ban mapi ngilong kristan ngideban don ka jinglong jongu kris. Jinglong jongu kris kalong ba ukongu tang ia upa ushashkor ia upa badminta uwan shangi ban pin shashkor yangi om ia ka sur janga parte om ia ka dakashin janga parte henry ka dakashin janga beneng kiba peit ia ka dakashin janga beneng kiba peit bad boot bad kongo ia ka dakashin janga kima uble kilong tangki kristan kiwe kimde ki kristan kabamod na padeng jongi ki Catholic bon na padeng jongi ngimde shu kristan namar ngi kam kongu ya kadakashin jaga partay tongin sange shipor ban pan bor nau jisu ban kongu shikade ya utrai haka jingim jongi jisu ye kartu kardo yangi penjanai ya ka jinglong kristan bangin kongu tang yame bangin bud tang yame bangin shashkor tang yame bangin itu tang yame banlong ki kristan ki bajanai enyaro ya utrai Jesus Christ ko himen ko paratongin yang tongin pla ya ka jinge it ka jangi nganget au plek au badon bor baro unang tao ka beneng bad ka kendau bad how Jesus Christ pun ba marwe jong utrai jangi yau bala pun au mensiem Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti yau bala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar pna yau bala ya platep yau bala kya shakibaya aga Sngi ka balai bala mi pat na kibaya bala kyo shabening usang shakamon uplay upa badon bor baro nangda unwan pat ban bishar ikibayim bat kibaya ngangit au mensiem Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingya sila kiri koid haka jimma ikipop haka jimmi pat kadok daka jingim bam chekut amen Laispa andre. Tu ya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jumpi kalong ka ba priang pun ha ublay upa badan bor barro to peit ko trai ya jingtyrwa bangi vandra hame ha ka bangi ken mau yau Athanasius Bakhuid ba to ai baka jing saki ya ka jing shisha jame kan penchan ya ka jing penim hakitu ki bapla ya ka jinge baklem tobria kumba ulale da ukres utrai jangim Amen.
utrai undon reng khat batim token tiu yala ki donut tongin yaingu yautrai ublay jangim dashisha kalong kabashong hok bat kabadai kadeti jangi bat ka jim penim yangi hamal la ka por bat ka jaka banaingu yame kokenran koppa Bakhuid koblay badon bor bat bam jikat lemba utrai jangi u Jesu Christ namar kumba hagasni buram jangari kuet jame u Athanasius Bakhuid me ai jinkamen hakabalang jame kumdaru me pen kalain yaka daga nuksa janga jingim Bakhuid jangu me hikai yaka daki kendin ka jingyala jangu but me ai haka yaka jingyada jame kum ka jubab yaki jingtyrwa jangu but namar kata rengat bat ka kinhon jangi angel bat ki rikuit ngirwai yaka jingtyrwa janga jingero yame but ni pen bana kalem sange Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you beg it by. Then what will take it out? Nakapuram Jombi. Why, oh, Sana Shatro? Why, oh, Sana Temple? Why, oh, Sana, you bless you now. Yaro, you Damawan, Agakete Utran, Then what will take it out? Nakapuram Jombi. Why, oh, Sana Shatro? Why, oh, Sana Temple? Why, oh, Sana, you bless you now. kohimen ko para hakan eka por ka bakenta ai tia gi jing tolot jangi baro pat karpat ya Jesu ban penjanai shishu yangi balong ki kristan bashapo kristan bashabar kenamba ngindup long shisha ki bakit ya ga jingi bi jongo Chris lempa ka bor jong men sim Bakhuid dashisha melong Bakhuid ko trai katamay jong ka jingkoid barom namar katangi karpad yame to pen kuit pen kantang ya kine ki jingtyrwa jangi da ka Phah ya umensiam jame kum ka je halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakasnam jangotrai jangi o Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u om toshim batobam nakane pi barro namar kane kalong ka med janga ya ka ba enaiti naga benda jampi Hakaju keruka menda lalayabam ulashim yaka kuri badaka ba aingu biang yame ula ayaka halaki senran u om tushim batudina kane pi barro namar kane kalong ka kuri jangas nam janga jutang batimai badbam jikut yaka bayan penmi naga benda jampi ba naga benda ki babun naga benda ka jimma yaki pop tole yakane bankan mau yangam kasnamba kardor jango Chris tapen kuid yangi tapen kuid yakamen siam hadim pen kuid tapen kai pen kia yangi yada yangi nahu bamen kajimaya jong kajinge
namargata ngi ki ba pen mendaya ka jingia bat ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame go traya upo janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar melanyu yangi ki ba bit ben yang hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas ngeverin ngi karpadia me bangi ke bayo benda hakamet bat ka snamu kris ngilong ke bala penya tele kawai da umen sim Bakhuid takan mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparthai but penjana ka haga jingi renka bado Francis uppa Bakhuid jangi u Wilbert Marvin u Bishop jangi but bar kiling do but kirinium takan mau lemro yaki himmen ki parashin rang but kinde kibala yoti ada ka bakar men yaga jimmi pat but ya baro kibala kalat no haga jingi sne jamme top tiang yaki shaga jing shai ka koma jamme to isne yangi barra ngi karpa diame ba renkat bat kamaria te suti Bakhuid ka kame jango bele u jaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Athanasius Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki Recoid ki bala pins ngaba yame pateng la pateng ngin long ki babit benya ben dale maga jingim bam jeke perbangin ya Robert pendon buram yame da ukun jamme u Jesus Christ davu lembadu badhavu kallong hamayu blay upa badon bor hake jingelong kawai jungumen siem Bakhuid barro ka buram bad ka jingero junam la junam Amen. Ko himmen ko bara hakene ka por tongin tuwai shirhem nagabinda ki jing tumu shime bangin long kristain ki bajanai ni duairu artat nagabinda ka jimpen dapat ka jimpen slay jungamen siem Bakhuid hakene ka ayam jungamen siem Bakhuid kat bangi pen kare nagabinda ka sngi borom pentakos duairu nagabinda baro ki pen sawan shimenda yaka inner healing retreat nadus ngi toding hakene ka Taïew bakin yo jingai ka jingar ku halo jangi kopa jangim ba habeni kalong ka Bakhuid ka kateng jangmi kan man yo hima jamme kalong ka mon jamme ha kindau kum ba habeni toyang imenta ka jimbam jangi ka ba halaga sngi but map yangi yakireng kan jangi kumbangi rungi map yaga beles niu yangi badwa telam yangi shaga jimpen shoy henry to polite yangi naka basiniu top light yangi ngi karpat ko trai na gi jing siniu barro haga jing spoon jamme to ai jing suk jing sign haga sngi jangi kramba da ga jing arab ga jing sune jamme ngi light baro bona ka pop bangin yo jing da na gi jing jinjar barro kabangi dang up kemelendi yaga jingar men Bakhuid but ka jingwan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ Namar kecumi kalong kaima kecumi kapor kapuram sunom la chinom kotrai Jesus Christ me ubela ong haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe ki pop jangi henry yaga jingai janga balang jamme bad haga jing spoon jamme tai hakaya ka jing suk bat ka jingyat le kawai kat kum ka mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon barabor renka bat pim Reka bati dap daga jinge do trai tongin yaingu markelia Kukun lang produwe bikin ki property khusus yangi Kukun
Hakami ukon lambaro changa play. Hakami ubakit naga pop changa perte. Sukito ki bala kosha ga jing kawai jang ukon lambaro. Kamet bagas nam chung Chris kan rianga shaga jingim bam chukut. Amen. Sepakat Phah. Jisu ngi borom yame ngi et yame ngi mane yame akene ka yu kirish Bakhuid agama merap sa yangi daga met bagas nam jame pelong yangi ki kristan ki baba kristan ki bacanai kristan ki bashashkor yame kristan ki bayutu yame kristan ki babod yame kristan ki bakongo yame kristan ki bayasurim badme Hamalla ke benda jange jingim jangi. O Jisu be aid. Melang pelai lord yang ina bar ke kamba men. Kaba pinjinga yang ina me. Karko kardo ko Jisu. Ya ke bapangi bashitom na padeng jangi. Karko kardo ke kon ke bareke ka Sngi. Karko kardo ko Jisu. Ya ke kon ke bajinga ina me. Ya ke lambarot bajinga ina me. Ya ke lambarot ke miya serim shu bad me. Namar ke kam jangi kam ya deshu bad ke jingkot ka jame.
Kergo kardo bat pen goy ben gia. Ya bar ki kon haga mensiam jangi. Haga jimu jimbar kan jangi. Haga mekka pan jangi. Kergo kotrai. I bor kotrai. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus, Jesus. Penyasarim yangi vai pai vai. Penyasarim yangi haga donur ka mensiam jangi. Badme ko Jesus. Bangin yasarim badme. Bangin don ke jingi pe jame. Bangin longi lambrot ki bashisha jame. Ki bakendai ya bar ki palang ki ba pen mensau yangi. Ya bar ki jakka ka ba pen mensau yangi. Jesus I boringi. Bai ya da sumaringi minda. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To ngin ya Dubai. To aingi karpat ko blay badan bor barro. Baga jinglom blay bashisha jungukun bala kamar way jame. Ya kabangi plus kem rengkat badu atanas yus Bakhuid. Kan penkiyem bat kan yada yang ishi junam. Lemba kane ka sakramen. Da ukris utrai jengim. Amen. Utrai undon rengkat bat pim. Blay badan bor baro en karkuyapi. Upa barukun. Bado mensuim Bakhuid. Amen. Ya lesuk ban penbana ya kekubar babah jeng utrai. Daga jingim ka jampi. Hallelujah. Hallelujah. Yesus haleluya, haleluya. Nomor arspa sanfuwe. Arspa sanfuwe. Simki angel, simki rukun, kmi ujisu, kmi bakun, Sngi berdan, Sngi jingun, prate sotingi unyiyam, prate sotingi unyiyam. Simka jingkun, simba soti, sunyi syurkaya pagiting, kami lagi kun, kami ibami, rangku maring ia bertah, rangku maring ia bertah. Kaburam haupa berukun hamsim Bakhuid, bangla bamenikong jumatal baraboy jenam lan jenam. Amen. En ya roh yo try Jesus Christ.